Abaganga bo muri Sri Lanka babaza umugabo bamukuramo ibuye ripima ibiro 3 n'igarama rimwe ryari mu ruhago rwe rw'inkari, bikaba bikekwa ko rishobora kuba ari ryo rinini kurusha ayandi yose yigeze akurwa mu muntu. Biteye ubwoba. Njye nitwa Ngendeyimana Daniel, muhaye ikaze kuri Bonakure. Iki gikorwa cyakozwe mu cyumweru gishize kibera mu bitaro byo mu mujyi wa Trincomalee mu burasirazuba bwa Sri Lanka. Umurwayi w'imyaka 55 yari yarajyanywe mu bitaro nyuma yo kugira ikibazo cy'imitsi yo mu bwonko, ari byo stroke. Mu gihe yari ari kuvurwa, abaganga basanze afite amabuye mu ruhago rw'inkari, nyuma yo kubona ko yari afite n'ikibazo cyo kwihagarika. Ubwo yabagwaga, abaganga bamukuyemo ibuye ryo mu ruhago ryapimaga ibiro bingana n'iby'umwana ugeze mu gihe cyo kuvuka, kandi rikaba ryari rifite ubunini bugereranywa n'igi ry'inyoni ya ostrich. Biteye ubwoba mw'abantu mwe. Dr. Prakishna wari uyoboye icyo gikorwa cyo kwita kuri uyu murwayi yabwiye BBC ko bashingiye ku makuru ahari, iri ni ryo buye rinini ryo mu ruhago ryigeze kuvanwa mu muntu bazwe. Ibaze nyine gukurwamo ibuye mu ruhago ripima ibiro 3. Uyu muntu arigendanaga gute? Uyu mudokteri yavuze ko iryo buye rishobora kuba ryari rimaze hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 mu ruhago rw'uyu murwayi. Uretse no kuba ari rinini, uyu muntu yari yarahuritse. Gusa dokteri yavuze ko ubu murwayi ameze neza, ndetse abaganga bavuze ko uwo murwayi akiri mu bitaro aho akomeje kuvurirwa n'izindi ndwara yari afite. Amabuye yo mu ruhago abaho iyo imyunyungugu iba mu nkari yibumbiye hamwe ikavamo utubumbe dukomeye. Akenshi aya mabuye abaho iyo uruhago rutabasha gusohora inkari zose, bityo inkari zisigaye zikaba nyinshi, zikaba zishobora kwibumbira hamwe zikavamo amabuye. Amabuye mato yo mu ruhago rimwe na rimwe hari igihe angana n'utubuye duto tungana nk'umusenyi dushobora gusohoka ubwatwo mu nkari. Ibuye ryo mu ruhago rifite ubunini burenze santimetero 4 rifatwa nk'ibuye rinini cyane. Ibuye rinini ryo mu ruhago ryari risanzwe rizwi ryakuwe mu murwayi wo muri Brazil muri 2003. Iryo buye ryapimaga ikiro n'amagarama 9 kandi rifite uburebure bwa santimetero 17.9. Urabyumva? Ibuye ryakuwe mu ruhago rw'umurwayi wo muri Sri Lanka mu cyumweru gishize ryo ryari rifite uburebure bwa santimetero hafi 17. Uretse ibyo byo gukurwamo ibuye ringana gutyo, reka twikoze mu gihugu cy'Ubuhinde gato nkubwire ikindi gitangaza kigeze kubaho. Umugabo witwaga Wadire wo mu Buhinde yaje kwinjira mu mateka kubera umubare w'amabuye y'impyiko abaganga bamukuriyemo icyarimwe. Umva uko byagenze. Ubundi mu busanzwe iyo umuntu afite amabuye 100 kuyabara ntabwo biba bigoye cyane. Niyo yaba 1000 birashoboka. Ariko tekereza nyine umuntu gukurwamo ibice by'amabuye birenga 172. Ndakubwiye ngo kuri isi bitangaza mw'abantu mwe. Uyu mugabo wa Diri yakuwemo amabuye asaga 172. Abantu bize ubuganga murumva ko icyo ari igitangaza nyine, kandi ayo yakuwe mu mpyiko imwe. Mbere uko abaganga bavumbura amabuye yose, Wadire yari amaze igihe afite ikibazo cy'ububabare bukomeye. Amakuru yatangajwe mu Buhinde avuga ko yari amaze hafi amezi 6 ababazwa cyane n'inda yo hasi, ndetse akaba yari yaragiye ahura n'abaganga batandukanye ashaka ubufasha. Ububabare bwari bumaze kuba ikibazo gikomeye mu buzima bwe bwa buri munsi. Amaherezo yageze ku muganga w'inzobere mu ndwara z'impyiko n'inzira z'inkari, ariwe Dr. Ashish Patel. Umva uko byagenze. Abaganga bakoze ibizamini basanga Wadire afite ikibazo cyitwa pelvic uteric junction obstruction, aho inzira ihuza impyiko n'umuyoboro ujyana inkari iba ifite ikibazo cyo gusohora inkari neza. Abantu bize ubuganga murabyumva, sibyo? Ikirenze kuri ibyo, ibizamini byagaragaje ko impyiko ye y'ibumoso harimo amabuye menshi cyane. Iyo umuntu afite ibuye ryo mu mpyiko hari igihe rishobora kuba rito rigasohoka ubwaryo. Abaganga bari bazi ko imbere mu mpyiko harimo umubare udasanzwe w'amabuye, bityo gutegura igikorwa cyo kuyakuramo byasabye ubwitonzi bukomeye mw'abantu mwe. Umva uko byagenze. Kuwa 8 Ukuboza 2009, Dr. Ashish n'itsinda rye batangiye igikorwa cyo kubaga Wadire. Nyuma yo kumubaga, amabuye yakuwe mu mpyiko y'ibumoso yari ahantu hadasanzwe mu mubiri, yitwa pelvic kidney. Hakoreshejwe endoscope. Ako nyine nakuma gakoreshwa barimo barakurura ngo barebe mu nda y'umuntu. Abaganga batangiye kuyakura muri rimwe ku rindi, ariko uko bakomezaga umubare w'amabuye wakomezaga kwiyongera. Hari amabuye manini ariko hari n'utundi duto cyane.
Amakuru avuga ko amabuye yakuwe muri uyu murwayi yari afite ubunini butandukanye kuva hafi santimetero 1 kugeza kuri santimetero 2.5. Raporo z'icyo gihe zivuga ko umwe mu bantu wabafashije kubara ayo mabuye yari umuntu usanzwe ukora akazi ko kubara no kugenzura amabuye y'agaciro, cyane cyane diyama. Kugira ngo nyine wumve n'uburemere byari bifite, biyambaje umuntu n'ubundi wari usanzwe akora mu mabuye, abara amabuye. Iratangaje. Kubara ntabwo byarangiye mu masaha make, byafashe igihe kirekire, amaherezo ariko umubare uramenyekana. Ni ukuvuga ko mu mpyiko imwe y'uyu mugabo havanywemo amabuye arenga 172. Guinness World Record yemeje uyu mubare nk'uwabaye rekodi y'amabuye menshi y'impyiko yigeze gukurwa mu murwayi umwe. Uyu mubare kandi wabaye ikintu kidasanzwe mu mateka yo kuvura amabuye yo mu mpyiko. Ubundi amabuye yo mu mpyiko akorwa iyo ibintu bimwe biri mu nkari, cyane cyane nk'imyunyungugu, bibaye byinshi cyangwa bigahinduka kristo, zigatangira gufatana. Icyo gikorwa kimaze kurangira, ububabare wa diri, uwo murwayi nyine wakuwemo ayo mabuye. Raporo z'icyo gihe zivuga ko yumvise aruhutse nyuma yo gukurwamo ayo mabuye. Ubundi se nyine ni gute utaruhuka? Ibaze nyine gukurwamo amabuye asaga 172. Na n'ubu nge ndi kubabwira inkuru, biratangaje mwabantu. Ariko ikintu cyasigaye mu mateka, umubare w'amabuye yakuwe mu mpyiko imwe. Hari igihe umuntu ashobora kumva ububabare mu nda cyangwa mu mugongo akabifata nk'ikibazo gisanzwe. Ariko inkuru ya Wadiri yagaragaje ko ikibazo cy'impyiko kidashobora kwirengagizwa na gato. Umugabo yagiye kwa muganga babaye, abaganga basanze afite ikibazo kiri mu mpyiko ye, baramubaga, ariko ibyo basanze imbere muri iyo mpyiko byaje kuba amateka. Amabuye 172 mu mpyiko imwe. Kandi nyuma yo kubara ayo mabuye yose, Guinness World Record yemeje ko uwo ari wo mubare munini w'amabuye y'impyiko yigeze gukurwa ku murwayi umwe. Kandi koko nawe uri kubyumva urumva ko bitangaje. Ubu se wasoreza aho ngaho mwandenganya? Reka nsoreze hano. Nge nitwa Ngendahimana Daniel. Ndabashimiye kuba turi kumwe kuri Bonakure.